алейкум тугандар. Кийген ак футболка, башына ак кепка, айдаганы белый жемчуг Toyota Виц идеальный, исключительный Виш досым. Виш исключительный идеальный состоянияда. Буны алсыңарчы тугандар. Анча мынча кыздар байке деп жүргөн жан деп калат го тугандар. Состоянияны полный көрсөтөйүн жүрсөң досым. Bunun белый жемчуг го досым Белый жемчуг. Ачсаң гана капотун ачсы. Без вложения деп айткандан кийин чалып, не вложение бар деп сурап эле койгула тугандар. Без вложения машина иштей турган нерселерчи. Короче, заводдо кандай болуп чыккан, неде иштеген, бүт иштейт тугандар. Бүт полный иштейт. Бир жеринде көргөзүп коелу досум тугандар, мына могу Toyota бул лобовой да. Ошондон баштап полный оригинал турабы, өзүнүкү родной, круг полный родной экен. Полный өзү. Титанка дискада, нормальный покрышкада. По кузову полный, по кузовучу доске, но бир косяк мына карасаң, кичине царапина бар. Полный доске, по кузову косяк башка жок. Ичине отургандачы доске Android монитор коюлган, коробка теппейт, гул полный зынт иштейт. Короче, кондиционерден бери полный иштейт. Могу 3 адам, короче, эмени алып койгон. Аксессуар болчу, ночью светится. Алда Android монитор, телевизор го досум мунукай. Телевизор, буну кое алайып, аяшты салып алып, муну бүт сенелер жатат экен. Койчой. Корректор фар, корректор зеркал, полный электропакет, бүт полный зынт иштейт. Коробка мотор зынт. Коробка мотор без вложения, зынт эмес, идеал досум, идеал. Арт жактан полный көрсөткөнү, полный зынт. Мына арты багажникти көрсөтөйүн. Короче, ким машина алат, мондай карап алсаңыз подарок 1 штук, 1 коробка. Бир коробкабы? А так өзү минивэн тугандар. Просто багаж иштеткени үчүн эмени алып койгон. Көнүс машинаны кыйнаган жокмун. Жеңилдеу грузду салып атат. Камера заднего вида полный бар тугандар. Камера задний вида бар экен. Состояние, карасаң доске, состояние вообще идеалда, чек турат доске, чек турат да, эркекчечи. Камерада обычно мына машинаны тартсаң камерада жинди көрүнөт го. Бул наоборот болушу мүмкүн да. Камера канча көрбөй, живой вообще идеальный көрөт. Анан тугандар, буну мен тартасың жазабыз. Эцин номер жазабыз тугандар. Эчине прямой чаласыңар да сүйлөшөсүңөр. Тугандар, ассаламу алейкум. Буйруса могу Виш, тугандар, Toyota Виш 2004 1.8 праворульный автомат тугандар, 1.8 өзүңөр билесиздер, конкретный мотор, бул еще белый жемчуг экен тугандар. Мындай айтканда машина почти 85-90% родной окраста экен и родной деталь экен тугандар. Полный круг айнектери өзүнүкү родной турат. Машина ухоженный, действительно ухоженный, баягы мына кыйынчылыкты көргөн эмес. Перекуп эмес тугандар, как положено, ээсинен прямой аласыңар. Бунун баасын канча деп коелу? 800 миң дейлиби? 790 миң дейлиби? 790 миң тугандар, 790 миң. Конечно, кымбат. Эксперттер, конечно, кымбат. Бирок бул машина действительно ошо акчага стоит тугандар. Өзүңөр живой көрүңүздөр. Бунун баасы 790 миң. Кимге кызык болсо, ээсинин номерин жазып коебуз. Биз Нурсул автосалон.